खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्ड नायगौरि नोंथांमोनखौ बरायना दिनैनि ब्रेकिं निउजजों आं बबिता बर'। से नं बतजर बियाबाव बिटिसि बिसायख'थिनि सोलायनाय लामा हान्जा सुरनाय। बिटिसिआव सासन खुंथाय गोहो लाबोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थि फोसावनाय हाबाफारि जागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ गावनि गोहोआव लाबोनो नारा नाथा नाजादों राजखान्थि दोलोआ। बिटिसिनि बिसायख'थि 1 नं बतजर बियाबावबो इउपिपिएलनि सोलायनाय लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारिया थांनाय 27 अक्ट'बरनिफ्राय जागायना दिनै 5 नभेम्बराव थुंगेगोन होनना दोलोनिफ्राय मिथिहादों। लोगोसे बतजरनि रायजोफोरा 17 बोसोर बिपिएफनि जाख्ल'नायनिफ्राय उदां जानो सोलायनायनि थांखि खाफ्रादों आरो बिपिएफआ बतजरायाव जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै होनना दुखु फोरमायदों। बतजरनिफ्राय नुर इस्लाम शेखनि रिपर्ट। नमस्कार, मोर नाम विश्वजित सेन, मोर घर रूपसीते। आज आमार पदयात्रा आमी रूपसीर विभिन्न अंचल जिबिलाक गाँव आछे सब गाँवत गइছো, राइजर लगत मतामत विनिमय करिছো, देखिছো इयात की प्रयोजन आछे की प्रयोजन नाई, कोनটো अग्राधिकार দিব লাগিব কোনবিলাক কাম ৰূপায়ণ কৰোঁতে। আমাৰ যিহেতু বিটিআৰ চুক্তি হৈছে আৰু যি পৰিৱৰ্তনৰ বঁটা বলিছে এই পৰিৱৰ্তনৰ বঁটাই আমাক আগামী দিনত ইউপিপিএলৰ নেতৃত্বত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নতুন এখন চৰকাৰ হৈ আছে আৰু এই চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি এই ৰাজ্যৰ লগত মতত বিনিময় কৰা কামবিলাক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। আমি रूपसी प्लेग्राउंडर पर आरम्भ करी आमार रूपसी जिमान चुबुरी आछे प्रतिटो अंचल कभार करि पेलाई आमी এই पदयात्रा उलियाइছো। आमार এই पदयात्रा इतिमध्ये आधाखिनि होइছে। ইয়াৰ পৰা আমি गेन्धापारा जाम रूपसी पार्टটো ताते आमी खोৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো। आमार এই पदयात्रा दर्शकসকলক তেখেতক খোৱা লোৱাৰ পিছত জ্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি তাতে সামৰণি মাৰিম। বিপুল চহৰে পাইছে, এইটো কল্পনা কৰিব পৰা নাযায়। হিল দল ভাঙি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ परिवर्तन विचारी ओलाई आइছে। आमी 10 बजात आरम्भ करिছো और এই पदयात्रा शेष होते होते मोटामुटी 4टा मान बजिब। আজি সমাপ্ত কৰিম। এইটো আমাৰ প্ৰতিটো ভিচিডিসি ওয়াইজত কৰা হৈ আছে। আজি আমি रूपसी ভিচিডিসিত কৰি আছো এইটো পদযাত্ৰা। মুঠ কেইদিন চলিব? ইতিমধ্যে আমি 27 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিছো আৰু 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ একদিন আছে আৰু একদিন আছে আমি সমাপ্ত কৰিম। মই কৰি এই অঞ্চলত কি উন্নয়ন হ'ল, এই যে যোৱা 17টা বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলিলে ইয়াত কি ধৰণৰ লুণ্ঠনবাজ হ'ল, প্ৰকৃততে কোনো উন্নয়নমূলক কাম কাজ হ'লনে নাই, এইবিলাক লৈ আমি ৰাজ্যৰ লগত মতামত বিনিময় কৰিছোঁ। Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.